Унимислиото дже само рок бенд рок от дубоко свакок. А лутаючи меđuзвездани обжекът, безазлен, тихо дрефинг према Сунца. Али ондато Джеймс Веб свемир телескоп забележено нещо нежедан очекивал. Ако мазяян дубок цървена, симетричен и за природни обжашнения. Не вода, не реп, не познат знакови от акумете. Само диоксид угленика диоксид освободжен са механички прецизност. И сада научници су шепчу нещо уни никада мислили, уни речи на глас. Šta ako ovo nije акумета на све? То последни време нещо као ово десило се било умуамова. И то веч послал шок тала се кроз света астрономидже. Али трия атлас, ово жедан не само предизвик šta ми знамо. То преписуе то правила. И са сваки пролазечи дана, то постае ближе. Šta то Джеймс Веб телескоп е само потвърдил око 3 атлас и е више него шокантно. Той е ужасен и неедан, чак НАСА е припремлен заща долази следече. От велма от самок почотка. 3 атлас стаял раздвожени, от свегами мислили ми разумели у меđuзвездан посетилци. Уместо да канам хаотичен кома, направлено от пара и прашине, веб паути на телескоп детектувано нещо потпуно другачие. Jedan огромно цървена сфере, от газ скоро величине от землje, месец удаженост, прошируючи еднако све смертовима. Божа боджа nije била блед или ледене. Он сjelо сан злокобно крцасто цървена ниjansi. И вецина алармантно nije bilo водоформираючи хало. То бил диоксид угленика диоксид и само угленик диоксид. Нова удалженост от сунца, вода, треба било доминантно. Сваки комета, ми kada наблюдали на ова обсег ври сварено негово вода първо ствараючи спектакуларен репове и дзец, то чак задния дворище телескопе. Бум се узбудженче. Али Атлас ние пратити то правило книга. Чинило се изгледало да радити по потпуности различитих физики. Било не джет мотора, не дивли експлозия, не знак хаос на све. Само споро, стабилно обжавливане от CO2, као нещо е имал претворило, уключило се, а прекидач и било сада изпущания са тихо, езиво контроло. Астрономи преукренут нихово пажню ка езгро, то чвърст езгро на езгро сърца, от езгро на сърцо кома, и šta ни пронашли послал Джежич долен дихов трънje. Рана працене от Хабъл предложили джезгро нуклеус биоситан, джедва 300 до 500 мм преко. Али kada веб и сферек спачео, скиниран облизу инфрацървена таласних дужина, интензитета от отражене светлости, ние отговарати унидимензия. Ние чак близо. Према. Понавляно моделима, джезгронуклеус може да заправо би преко 46 км широко, чинечито вече от 90% свих комета и када наблюданих. То връста от масе трябвало било направлен атлас очигледно от да старт. Негов гравитационна поле сам било имал изобличен светлост от позади на звезде. И пък некакото имал остало невидлив досада. Како? Неки научници предложили то рефлективност може да не дочи от джезгро на сви, вече от частица от акома. Али да теориджа пао, у комада макадълни анализирали рефлективност криво. То било тако дже гладк, превише доследан. Изгледало и е изгледало инженерирано. А природно тело трябвало би разсипан дже светло насумично. Али ово бил симетричен, полирано, еднолично, као огледало направлено от интелигентен руки. Сваки комета има аглас и овечина, случаева то глас е вода. Као уни приступ слънце, замръзната вода се претвара опара, формируючи уни иконичен сияйни опашичи. Али 3 атлас има остало джезиво тихо. Спектрал подаци потвърджuje да вода е присутен изпод негово повършине. Той е там чекаючи, неактивен, али той е не ни стъжучи. Уместо тога, само 4,5 кг от вода са отпущено по секунде, а десетино от ща е очекивано. И едан теория каже, то интензивен CO2 изпариванже е делуе као, а термички чхебе, хладженджето повършина и затваранже вода изпод. Йош едан каже, вода е съхранжена такодже дубоко, недостижен от соларна топлота. Али ево проблем. Чако не теория не могу обяснитите доследност. Постоje su не покутине, не прекида, не наглих скокова у вода пара. Само джедан стабилан ритма от CO2 преко и над каоа машине. И да моли да питанче, šta ако да е отсутство от вода, nije случайност.
Šta ако to je намерно? Ако jedan обжекът предизвикuje свезнамо знамо у комете, не би trebalo to naslov vesti. Kada vamo je открила 2017. Година е 2017, да свет експлодира осъзнати желюм. Унутър дана то било целокупно готово, медии са Харвард научници чак предложил то би възпитание технология. Али 3 Атлас, нищо. Тишина. НАСА Сферекс детектовано Атлас у август 2025. То зароблен огромно цървена кома, то запанджуючи недостатък от воде, то чудно рефлективност, али биле не през съобщенджа, нема интервюе, чак не чака твит. Та подаци било тихо съхранжено на А блок обявljeno неделя каснije, kao ако то биле рутински. Kao ако то nije история било направлено. Неки експерти креда то на протокола, остали реците, той око избегаванđa спекулация. Али више и више гласови у научни заедница су почити речи кажу šta mnogi su misleći. Ovo сеча познато, ovo се контролисано. И ако НАСА е удържаваючи тихо, може да то е jer oni znaju više nego oni kažući. 3 Атлас не само, погледай чудно. Она креće се на начин то предизвижaju небески механик. Njena trajektorija je nije samo međuzvezdana, to ne moguće precizno. За разлику от традиционални комете, то с обаче у наш систем от гравитационних поремечажи или пасивно дръвти душ хиперболички потанже, 3 Атлас изгледа да би пратечи, а израчунато руто, джедан кожичетке само близо довойно за планета и сунчеви радижация, да прикупити подаци, али никада, дакле близокао, добити и дестабилизовано. Када негово прожектовано пут било обърнут инженериран, астрономи биле шокирани. Обжекът появил да имал направljene микрокорекция у лето. Блага, скоро неприметно угаоне померанджа, то не би trebalo могуче за природни тело. Ови наравно прилагоđavanđa захтевaju енергiju, намера и свест. У други речима, ова обжекът jednostavno nije само kretanje kroz naš solarni sistem, to je navigiranje ga. И kada уни путанđe биле укращено референцирани са истоrijski наблюденđa от дубокog неба аномалije, неки изтраживачи верую уво обжекът или нещо, каото може да има прошло близо Земля ранее, скривено от древни наблюденđa погрешен за звезде или затемнения. Као ако ово nije njegovo prvo посета, као ако то знанде начин. Док Джеймс Уеб фокусиран на то спектрално анализа от 3 Атлас и кома, то направljeno, а откриче да е сада било жестоко разправljено затворена врата. Предмет обжекът е митуже, а спектрал отисък отговаряючи комплекс органски молекула не необичайно у дубок свемир. Али šta направи ovo ужасаваюче odnos и разпоред отони молекула. Уместо от случайен дисперзия, подаци откривено, а понавлияючи хемийски ритъм. Метанол, угленик моноксид, формалдехид, нерасотия ли сложевита, структурирано. Да сложевитост имитирано да е узорък от протеин с клапанđe на дженотеристрийски живот облик. Сада, хайде буди ясно, не jedan je kaže 3 Атлас je živog. Ali молекуларни ред сугерише дизайн свърх. Jedan франđe теория сада полако улазечи главни ток кругови твърди, да ове молекули могу би deo jednoga biološki proba. Нея порука за буди прочитай, али едном да буди удисано от та планетарни биосфере. Укратък, а кориснок терета. И ако землинок атмосфера интерагуе са ове молекуле у само правом тачно начин, ми може да не имали година да припремити се. Ми може да само имamo месеца. На тихо жутро касно джула, то сей институт изабрал узея сигнал. Не от та звезду систем, не из дубок свемир, веч изнегде измеđu Марс и Юпитер. Бил кратък, узки пояс, понавляючи и када декодирано аудио, звучало езиво као пулсирало синтетички тон, слично као а ротациони светилка, jedan koristio rani radar ili podmornica sonar. Obično, STY bi odbaciti ovo kao terestrijalni smetanđe, već oni nije mogao. Signal pomerio u sinhro sa trajektorija od 3 Атлас. Kao da je objekat pomeren blago, ta којата порекло тачка. То сигнал nije бил долазечег из землje. То е следече комета. За 17 минута ovo тон отзваняло кроз више обсерватория. Онда тишина. Када сети покушалка триангулисати, джихових системи изкуствовали, а укупно подаци колапс. Лог файлови били избрисани, антене неизправно подешене, унутрашни резервне копии сбъркано. И само каото,
Priča, не стал. То službeno objašnjenje, a vreme propust, ali motor inženjeri uključeni su sve potpisali NDAs. Neki imaju prestav. I Đedan je nedavno hospitalizovan, nakon tvrdeći on čuo signal u njegov snovima. Znak James Webb teleskop radi инфрацрвеном способно детектувanja топлоту от Исака от година при миличарди година када, указал директно на 3 Атласов джезгро. Научници очекивано да проначи, а хладно, чвърст джезгро. Типично от комети. Уместо тога, уни пронашли аравна линичу. Не низак, непроменлива, али съвършено нула. Ово е немогуче. Сваки обжекат у простор емитує нека инфрацрвена зраченđe. Ali traси Атлас изгледало да абсорбувati и održava ništa. To je bio kao da nije tamo. Ili gore, kao ako on postojao u odvojenu termalni dimenziju. Ovo anomaliju izazvan Across proveri sa drugi instrumenata, uključujući SI na Solar Orbiter. Уни потвърđено to. Da objekta Jezgro je bio празнина, održavajući ne toplotу, ne apsorpcija spektar, ne čak kada eksplodirao od solarni vetar. Само логичен заключак je ужасаваюче. То објекта Jezgro nije bio направljeno od bilo poznat materijala. To bilo zaklonđeno ili šuplja ili prožekcija. Neki sada veruju šta mi smo viđamo možda bi objekat samo po sebi, već šao klop, jedna mamec, jedna maska za nešto, skriveno iza frekvencije mi ne ipak razumeti. Нещо то е било, гледаючи нас дуго премі имали да елати да гледай назад. Kada istraživači poboljšano to slike od 3. Ja Atlas i Koma korišćenjem furže transformacija i multispektrum filtere, уни наишал на застрашуючи феномен скривено унутар газ облак, који треба би случајан дже био понављајучи, фрактал узорка. Не едном, не два puta, već преку сваки кадър забележено преку 17-дневни период. Де узорак nije bio декоративни. Той е бил структуриран. Геометрийски и рекурзивно угнеžđено kao ако облак било кодиранđe информације у то форма от визуелни алгоритъм. Đedan tim покушали към по фрактал на познат математички константи. Резултати пореđано језиво са то златно пропорција и Фибоначи, низови оба дубоко укоренđene у природни ред, али такоđe u ljudska svest. Bio ovo jedna međuzvezdani potpis, test, zamka ili nešto čak više uznemirujuće, облика от комуникация, то само доволно еволюирала интелигенция би била способна да перципирати. Или начин. Порука nije bila значило за наш инструмент. То било значило за наш умове. Као подаци на 3, Атлас je bio zajednički sa bioinformatika timovi širom sveta, a šokantno korelacija pojavio se. Да молекуларни разпоред от комете емитовано частице, посебно određeni, богато углени комединđenja, бушевина и jedan скоро съвършено преклапanje, са низови пронаđено у митохондријални ДНК, специфично у регионима vezano sa ćelijski starenđe i neurode razvoja. Ovo dovelo do deformacija ta kontroverzan nova teorija da 3 Atlas nosi rezonantni biološki kod, ne da inficirati ili mutira, već da pokrenuti neaktivan genetski uputstva. Šta ako ovo objekat nije donoseći nešto novi, već aktivira đuči nešto drevno? Šta ako naša evolucija nije bila slučajan, ali vremenski ograničeno? Šta ako 3 Atlas je kosmički sat? Kosmos implikacije su ovo je preoptereću đuče. Ovo ne bi kontakt, to bi ponovno povezivanje. A prekidač prevrnuto od svetlo година далеко. Jedan to mogla ubrzati kognicija, pamćenđe, čak svest ili ugasiti to zajedno. Više observatorija širom da globusa izveštavaju istu bizarnu anomaliju, a zakašnjenje između svetlost emitovano od ta kometa i toga gravitacioni potpis to treba proizvesti. To ne bi trebalo bi moguće. Gravitacija je trenutni na ovoskali. Ali kada modeli bili usъвършени, podaci откривено, а други невидлив масе заостажучи тачно 312.000 km заостае 3 Атлас. Ovo gravitacioni duh nije mogao viđen u vidljiv svetlosti, infracrvena, ultrađubičastu ili radio. Ali njegovo povuči bilo stvarni. To premešteno solarna čestice savio kometa repove i izazvalo merljiv sočivo od pozadinskih zvezde. Mase poredjivi kao mali asteroid, ali savršeno tiho. Не емисиже, не радижация, не подаци, само присуство.
Неки теоретичари веруju ovo bi bija ispitivanje, a parazit ili čak tu tačno objekat sa 3. Ja Atlas samo gluma kao da u pravcu lica mamec, a maska skrivanđe lice. Iako to je tada, onda sve videli smo videli, dakle daleko je samo zavesa. Šta je zaista kretanđe prema nas je i za to. 2 nedelja pre, a procurelo dokument od visokog nivoa vazduhoplovnji, izvođač predložio da Ujedinjene nacije, Kancelarija za spoljni svemir poslovi, UNUSA, je imao primju, a klasifikovanu prenos od NASA, SA i CNSA, potvrđujući anomalan objekat treći Atlas. Neduže ponaša se prema očekivano nebeski modeli i predlažući multinacionalni koordinaciju za planetarno naблюдanje ескалация. Ovo curenđe je brzo poricano, uklonđeno i uklevetan. Ali unutrašnji log fajlovi na satelit mrežama otkriveno nešto što nije mogao bi izbrisano. A špica ušifrovana komunikacija svuda, orbite orbitalni teleskopa i dubokog svemir rešetke, praćeno od asinhronizovano firmware ažuriranđe. Događać, to obično uzima meseca da koordinisati, ipak desilo se globalno u manje od 36 sata. Zašto takav hitnost? Zašto takva tišina? Zašto nadogradnja svaki teleskop na zemlja na jednom? I šta bile oni pripremajući za staza ili skriš? Kao naučnici od ESA i NASA pokušali do modela objekte ponavljajućih objekata ponavljajući CO2 emisije, oni primetio aritmički puls ugrađen u ventiliranđe intervalima. Ali ovo nije bio samo bilo ritam. To raspored između emisije uklapalo daska vreme intervali kada se skalira logaritamski. Plankova vremena, radi konteksta, je najmanja merljiva jedinica vremena u fizici kvantni tik univerzuma. Kada se preklopi na globalne sisteme atomskih satova, nekoliko instrumenata visoke preciznosti u Ženevi, Tokiju i Boulderu počelo je da beleži mikroskopske desinhronizacije. Bilo je kao da nešto u frekvenciji tripod i Atlasa izobličava lokalni prostor vreme, dovoljno suptilno da se može poricati, ali dovoljno dosledno da naruši konsenzusnu vremensku skalu između satelita. Još zabrinjavajući je, počeli su da pristižu civilni izveštaži iz observatorija. Satovi preskaču od kucaje, dronovi gube sinhronizaciju, a nekoliko klasifikovanih vojnih sistema ulazi u greške u desinhronizaciji vremena. Ako treta presara i Atlas može da iskrivi vreme na dълžину, šta će se desiti kada se približi? Dok je koma 3 Atlasa ostala aktivna i ispuštala CO2, novo skeniranje Jamesa Webba otkrilo je da je temperatura džezgra pala daleko ispod predviđenih nivoa, na skoro 40 kelvina približavajući se apsolutnoj nuli. Ta temperatura je fizički nespojiva sa uočenom aktivnošću ispuštanja gasova. Jednostavnije rečeno, jezgro tako hladno ne bi trebalo da bude aktivno. Još čudnije je što termalno mapiranje pokazuje savršenu sferičnu hladnu zonu, oštro ograničenu bez termičkog gradijenta. To znači da nešto neorgansko reguliše unutrašnju temperaturu. Neki sada sumnjaju da objekat u sebi ima kriogeni komora, u kojoj se potencijalno čuva usetljiv materijal ili se čak nešto konzervira. Da li bi ovo moglo biti plovilo života ili smrti? Ideja da bi Atlas 3 mogao biti mehanizam za isporuku koji udržava zamrznuto jezgro kroz duboki svemir, samo da bi ga aktivirao kada se približi Zemlji. Prešla je iz marginalne u glavnu diskusiju među astrobiolozima. A ako je kriogeni, onda je dizajniran da se probudi. Veoma veliki teleskop, VLT, u Čileu sproveo je brzo fototričko snimanje prolaska 3 Atlasa iza udaljenih zvezda. Uobičajena tehnika za saznavanje oblika objekta. Ali rezultati su otkrili nešto nemoguće. Svetlosni odžeci. To jest, nakon što je kometa prošla, blede senke i odrazi su nastavili da se pojavljuju kao da je objekat ostavio utisak u prostor vremenu. Ovi odžeci nisu izbledeli kao obično. Tražile su satima, pa danima, suptilno menđažući položaj u skladu sa rotacijom Zemlje. Astrofizičari su pokušali da to otpišu kao sučivovanđe, ali fenomen je ostajao i kada su korišćeni različiti filteri, kamere i instrumenti. Bilo je gotovo kao da se objekat duplira kroz dimenzije ili da vidimo istovremene verzije njega iz drugih vremenskih tačaka. Tim za kvantnu optiku sa Harvarda sada veruje da se možda radi o obliku vremenskog keha, no s pojavi objekta koji nije vezan za linearno vreme,
nečemu što postoji u mnogim trenucima istovremeno, ali nam dozvoljava da ga u datom trenutku vidimo samo delimično. Nakon meseci analize, grupa neformalnih komparativnih mitologa i astrofizičara počela je da objavljuje idežu koja bi do sada bila smešna. Pronašli su drevne zapise rasute širom više civilizacija. Šumerijci, Dun, Mađanci, Dolina Инда, svi govore u zvezdiku đa se vraća na svakih 13 života i nosi sa sobom ogledalo koje vidi dušu zemlje. Opisi su se jezivo podudarali sa savremenim posmatranđima tretaj. Aca atlasa, crvenog oka na nebu, simetričnog svetala, tihog prolaska bez repa. Starodavni su čak upisali rituale mirovanđa koji su se poklapali sa njenim dolaskom kao da su očekivali signal ili sudiliđu. Ovi zapisi, ranije odbačeni kao mit, sada se ponovo procenđuju od strane istoričara setedno. Đerak utriji Атлас nije kometa, već senzor, naблюдавач ili prethodnica, onda su možda oni koji su došli pre nas već znali šta to znači. A ako su se pripremili, možda bismo im i trebali. Nakon svega što je teleskop James Webb zabeležio, nakon svakog signala, senke i anomalije, koje smo pokušali da racionalizujemo, jedna istina postaje neosporna. Tri-Atlas nije ovde da bi prošao pored nas. On je ovde da bi se odrazio. U vaš objekat ili bilo koja inteligencija koja se križe iza njegovog vela. Utkao se u naše mitove, našu fiziku, a sada i u našu percepciju same stvarnosti. Njegovo vreme, njegova struktura, njegova tišina nisu slučajni. Oni su namerni, promišljeni i prastarni. Ono nije stiglo. Ono se vratilo. Razlog zbog kojeg ruši naše modele jeste taj što nikada nije bilo namenđeno da im se pokorava. Jer ne funkcioniše po našim pravilima, a možda ni mi ne funkcionišemo. Možda smo mi anomaliža kođo je došlo da posmatra, da sudi ili da probudi. Vlade mogu da ćute, agencije mogu da se prave da je u pitanju samo još jedna svemirska stena, ali instrumenti više ne ćute. Uzori su previše precizni, a efekat se već širi ne samo kroz našu atmosferu, već i kroz našu memoriju, našu biologiju, našu prošlost. Đer 3. I bi Atlas ne odražava samo svetlost. On odražava kosmopus stali. Zato, sledeći put kada zorite u zvezde i vidite nešto što vas posmatra, ne skrenite pogled. Možda ne gledate u kometu. Možda gledate u ogledalo našeg porekla ili našeg kraja.